Srangsalo Phainai DC Chongbarino Rwgwi 9 Halahali Ahrambari Constituency Banbazar BC ni Mwitulung Kamini Simi Tati Basti Amchai Jora door camping Khlaikha IPFT Bodol ni Batainai Manimay Debbarma IPFT long live, IPFT long live, Khlaikha Chongbarino bo dinai, Khlaikha Chongbarino bo dinai, Tripura IPFT. Phainai 12 April Sharmaru edisi Chongbarino buskango tonai dal bidal Amchai Khlaikha jagi tongkha Chongbarino pirmung abo haikeno Srangsalo 9 Halahali Ahrambari Constituency ni IPFT ni candidate Manimay Debbarma Banbazar BC ni Mwitulung Kamini Simi Tati Basti Amchai Jora door camping Khlaikha Asalo Banbazar BC ni lukorogwe malai candidate Manimay Debbarma kokshaka abon logino Amchai lukorogni dalbidal kognu bo khnaka Jora mate kya mo? Jadi na ami to kon nai si. Takla yang noi Halahali Ahrambari ni partai Chini candidate. Phainai ba tarigo. No gano da mario budi woi. Supply Khlaikha di. Khwainishim biplomni kok thum Chini Khorang.